turacyari Dar es Salaam muri Tanzania aho Perezida Kagame yatangiye uruzinduko rw'iminsi 2 rw'akazi muri iki gihugu. Perezida Paul Kagame yatangiye uruzinduko rw'iminsi 2 muri Tanzania rugamije gushimangira umubano usanzwe hagati y'ibihugu byombi. Mu masaha ya mbere ya saa 6 kuri uyu wa kane nibwo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yageze Dar es Salaam avuye muri Zimbabwe aho yari yitabiriye inama ya Transform Africa. Perezida Kagame yakiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Tanzania Ssagomena Lawrence Taxe. Muri uruzinduko byitezwe ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame arakirwa na mugenzi we utegetse Tanzania Samia Suluhu Hassan bagirana ibiganiro byihariye mbere yuko bizakurikirwa n'ibyo bazagirana hari n'intumwa z'ibihugu byombi. Abakuru b'ibihugu byombi byitezwe kandi ko bazaganira n'itangazamakuru. Perezida Kagame azakirwa kandi ku meza na mugenzi we utegetse Tanzania Madame Samia Suluhu Hassan. Uruzinduko rwa Perezida Kagame ku butaka bwa Tanzania biteganyijwe ko ruzarangira kwa gatanu tariki 28 z'ukwezi kwa kane mwaka 2023. Perezida Kagame agiye kugira uruzinduko muri Tanzania nyuma yuko mu kwezi kwa 8 mwaka 2021 mugenzi we Samia Suluhu Hassan nawe yari yagiriye uruzinduko mu Rwanda. Muri uruzinduko kandi rwa Samia Suluhu Hassan ku butaka bw'u Rwanda hasinywe amasezerano atanu arimo ay'ubufatanye mu ikoranabuhanga n'itumanaho. Ibihugu byombi kandi byanasinyanye ay'ubufatanye mu bijyanye n'urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu, uburezi n'amabwiriza agenga ibijyanye n'imiti. Nyuma yo gushyira umukono kuri ayo masezerano, Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda na Tanzania ari ibihugu by'inshuti bisangiye ibirenze umupaka. Ati u Rwanda na Tanzania bisangiye ibirenze umupaka, igihango gikomeye dufitanye mu bijyanye n'amateka n'ubushake duhuriyeho bwo gutanga ibyiza ku baturage bacu bwagiye buba izingiro ry'ubufatanye bwacu. Yakomeje avuga ko aya masezerano yasinywe agaragaza ubushake bw'ibihugu byombi mu kurushaho guteza imbere umubano ubyara inyungu. U Rwanda na Tanzania bisanzwe bifatanya mu bikorwa byiganjemo ubucuruzi, cyane ko uretse kuba abanyarwanda bakoresha icyambu cya Dar es Salaam hari n'ibicuruzwa biva mu Rwanda bijya gucuruzwa ku butaka bwa Tanzania. Abasesenguzi n'abakurikiranira hafi bakavuga ko Perezida Kagame ari kwagura umubano w'ingenzi kandi ukomeye kuri Tanzania bigendanye nuko u Rwanda na Tanzania bahuzwa cyane na byinshi, ariko cyane ikiza ku isonga hakaba harimo ubucuruzi, dore ko hari n'inzira ya gari ya moshi yatangiye kubakwa na leta ya Tanzania kubwo gushoramo akayabo k'amamiliyari menshi ibishobora kuzatanga ubworoherane ku bijyanye n'ubucuruzi bikorohera n'isoko ry'u Rwanda kugerwaho ibintu bigura make. Ni byinshi cyane bikomeye ku busesenguzi bwimbitse ku ngingo zitandukanye. Turacyari ku Iwacu Today, kora subscribe ubundi tujye tubana umunsi ku munsi. Asante sana.